Food trip, Urunay Food Trip, Chica, Toramax, Asin iba pa, Alcalde sa kusina, kompletos, recados. Kaya, let's get ready to rumble with Honorable Bert de los Materes sa Alcalde sa kusina. Igdi lang yan sa 97.5 Bangon OKFM. On that summer's day, when I became a man at the hands of a girl almost twice my age, and she came to me just like the morning sun, and it wasn't so much her words as such as the way they were sung. Then came the 4th of June. On that sleepless night, when I tossed and I turned, while the thought of her burned up and down my mind. For she was there and gone. Balatas, Ini pong Balatas Digdi na haran na po kami sa Boundary Can Kararayan. Ay, aram ko yan. Duman sa may lugar na ko yan. Vice Mayor Neni de Asis. Kami po digdi nagruruluto na ning kuyan. Siyempre, nakasapna na po kami. Yan po digdi si Kalin, yan si Linda, pagkatapos si Tek. Nagantabay po ang family Alvarez. Parati po nakatune in sa imo. Masiramong papabert ang digdi po kaya sa Balatas. Ang kadaklan na may harong digdi kung maagi ka digdi, kadaklan may puuning kalunggay ang natad. Yung mananggad baga tang kalunggay nakakapalimpoy, pagkatapos may gulay yung pa. Kadaklan digding harong may kalunggay. Kaya pinagluluto mingon yan gulay na kalunggay. Nagirumduman ko yung gulay na kalunggay. Masiramon po yan i-partner kayo to sa kuyan yung bagang yan bagang inasal na puyo. Pighimay mo, hinali mo si mga tuulang, ikagag mo yan, masiramo na maray na partner yan. Lalong-lalo na dyan sa mga taga-talidtid kanaman. May mga dako pa kamo dyan, impuyo. Maray pa dyan ang darakupan. Tasalunin do yan, ibangot nindo sa gulay na kalunggay. Ay, porting maray na panirayan ngunya na pagkaudto sa Alkalde sa kusina. You're the lover that I sighed for, the one that I even lied for, the one that I would have died for. You're the lover that I cried for. Malagueña, hear me sigh, for you left me sad and lonely. Can't you see that you're my one and only? Malagueña, hear me crying. Can't you see my heart is dying? Come to me. About you, my life is nothing without you. Malagueña, hear me sighing, for you left me sad and lonely. Can't you see that you're my one and only? Malagueña, hear me crying. Can't you see my heart
Nagkusog pa ang bagyong Dante. Igo po kita ni na bagyo, no? Maski araw ka ni ang init, alungaang ni na panahon, may bagyo po sa lawgang Pilipinas, pero haray uman na tumama sa Bicol, tayaon ini sa may parting Mindanao. Nagkusog pa ang bagyong Dante as in naging tropical storm ini. Ultimong nahiling ang distansya, ang kamugtakan ni Dante sa distansyang 650 kilometers sa sumangan na parting Davao City. Darakan na bagyong si Dante ang kusog. Ini ang kusog na ini, paluya-luya lang kunwari, pero mantang nagrarani sa kadagaan, nagkukusog. 65, about 80 kilometers per hour, na makusog na yan, makusog ng rapado yan. Naghihiro ang bagyong si Dante ng northwest. Itong trabesan nyo, bako itong mabagtas lang sa Pilipinas, medyo nagpapaitaas na kung ining Dante, sa pag-abot kan aldaw, yaw na sa subangan kang Samar, Arimati, tatamaan ken ang Bicol. Pag sinabing north-northwest, na yaw ka sa parting Samar, ang bagyo, ang target po kaya Bicol. Iyan ang parating nangyayari. Although ini pa man bagyong ini, yaw na sa may tungod kan Davao, kaya maski mag-north-northwest siya, maglawag sa kadagangang Pilipinas, sa tungod kan Davao, aday man kita abuton. Sa presente, mayo nga ning ikinagpang tropical storm signal ang pag-asa, tarayo pa po ang bagyo, nasa kadagatan pa. Kaya may pamaning anong man na signal, dahil kita magparadit kanita, kan mag-report nga ni si Mr. Typhoon, si Michael Padua, nagsasabi na aray man ang pag-asa, natamaan ang Kabikulan. One more chance, one more chance. All you ask is one more chance to break my heart. Dear, it wasn't very long ago that you called an end to all romance. Now I find you've come back crying, dear, begging me for one more chance, one more chance, one more chance. All you ask is one more chance to break my heart. Though you're crying now, you're crying then, for I'll never take you back again. I am not the fool I was before. I don't want you anymore. I'll admit that I still think of you, though you left me for somebody new. Now that he no longer cares for you, you beg me for one more chance, one more chance, one more chance. All you ask is one more chance to break my heart. Though you're crying now, you're crying then, for I'll never take you back again. I am not the fool I was before. I don't love you anymore. One more chance. All you ask is one more chance to break my One more chance, sali ang kay Teddy Randazzo, sabi ni Ernie Bernadero, welcome home Sammy Garcia, walking dyan sa Cathedral. Ang inot na nag-inform sa kuya na nagpuli na si Sammy, si hermano niyang si Arlene. Antugang kayang lalaki pero ang pangaran Arlene.
Nagpuli ng Sirmano, nalangkag na niya duman sa Queens sa New York. Tayo pa lang pag nasa Amerika, nagdadagos duman sa Queens sa New York. Ang Queens, ito yung pinagibong kang pelikulang Going to America ni Eddie Murphy. Tubagang mga kaninigruhan. And kuya naman, kang nagkusog ang COVID-19 sa Kinaban, sa Amerika, ang naging epicenter kang COVID-19, iyo po ang Amerika. Kadakon ng kaso. Pagkatapos, in Amerika naman, ang pinaka-epicenter, pinaka-itong gulpi, yun naman ining Queens. Ang pinagdadagusan ni Sammy Garcia. Kaya itong nagkusog si COVID-19 duman sa Queens, sa New York, hinapot ko si Arlene, si Tugang. Oh, niya ko, ang aram ko, ang harong kan mga kampamilya ni Sammy Garcia sa Queens. Epicenter ba niya ako? Kaya nga niya din nagpuli. Ay kay itong nagkukusog pa lang si COVID, yaong pasyadig di Sanaga. Kan medyo nagluya-luya, luminargangon yan. After 6 months, balik naman sa digdi. Kaya sabi ni Ernie Verdadero, welcome nga home, Sammy Garcia, fresh from USA. La maleta en la cama preparando tu viaje, un billete de ida y en el alma coraje. En tu cara de niña se adivina el enfado, más que te enojas quiero estar a tu lado y pensar que me dejas por un desengaño, por una aventura que ya he olvidado. No quieres mirarme, no quieres hablar, tu orgullo está herido, te quieres marchar. Si me dejas no vale, si me dejas no vale. Dentro de una maleta todo nuestro pasado no puede llevarte. Si me dejas no vale, si me dejas no vale, si me dejas no vale. Me parece muy caro el precio que ahora yo debo pagar. Deja todo en la cama y háblame sin rencor. Si yo te hice daño, te pido perdón. Si te he traicionado, no fue de verdad. El amor siempre queda y el momento se va. Si me dejas no vale, si me dejas no vale. Dentro de una maleta todo nuestro. Si me dejas no vale, si me dejas no vale. Me parece muy caro el precio que ahora yo debo pagar. Si me dejas no vale, si me dejas no vale. Dentro de una maleta todo nuestro pasado no puede llegar. CJ Tesorero Abilay for getting the highest mark in science at the Philippine Science High School from Azon, Abilay. Aram mo, ang ayan bagang subject na science sa math, difficile ano. Pag ika naglalangkaw dyan ang grade mo, iba man talaga ang pagka-bright kayan. Lalong-lalo na dumas sa science sa Philippine Science High School. Ayaw pala dyan ang apo ni Azon Abilay. Halang kaunta ang grade ni CJ Tesorero Abilay. Ayaw kaya dito Tesoreo Abilay. O araw kaya na halang kaunta ang grade kang apo mo, dapat ka niyo magpaksiw ning rabot. Araw mo daw yan, kalilikay takan mga karning iyan. Kumisan na namimiss na naman si mga dati tang pigpaparakakan na arukan paksiw. Ay, sa mga nagkakaedad na lalong-lalo na kung igwanan ng mga acid, ay ang paksiw baga kaya pigpaparakaganan ng kuya, ng suka, saka alsum. May medyo maalisukan sa tulak. Pero sa totoo lang, namimiss mo man ang siram kang paksiw. Ang paksiw na bantog katong kang mga panahon pag igwan ng mga iyan bagang igwan ng karasalan sa mga baryo kato pag may karasalan, iba man ang kakanan kang mga ninong sa kaninang nasa natad dyan na igwan ng ingramada.
ay ito man mga medyo mga neighbor naman na kabiristo mo na, dahil nangya kamo makasuso dyan, taigwa kami ni mga bisita. Igwa pa kami ning kurkusina duman sa libo, duman na lang kamo magkarakan, igwa man duman paksiw, sarong banyerang paksiw duman. Ay yaon na dyan si patanin baka o patanin urig, paksiw ning rabot nin mga baka, itong inapon na libro sa katwalya, ay masira mo na marayan ay. Nagigirumduman ko pati ang bantugan kay ito dyan sa open patio kan supermarket. Ay igwa ka ito dyan ng mga parapaksiw. Kadto, day ka na, day pa katuusan mga kaning mga Jollibee, sanaga maipeng ka ito. Ang mga nag-urpisina kadto, paghapon, minapralakaw yan pasirin dyan sa open patio kan supermarket. Tirindugan lang yan. Mangalas kata, matibay magluto ng paksiw, si mga paraluto na anong yung gusto mo, libro, rabot ngaya o tuwalya. Ito nga sa kuyang libro. Ang libro kaya, garo yan may mga parpahina, kaya na po na libro. Ito naman tuwalya, tagaro man tuwalya. Pagkatapos itong rabot, yaon man yan dyan. Ay malago mo na maray. Ay ngunyan mayo na, kadto, tirindugan. Ngunyan, pumurbar ka kayan, matatakot ka sa COVID-19. Tako medyo bakong gayo malinig si lugar, ay kay ito may pakiaraman. Basta kumarakan lang dyan sa open patio kan supermarket. Paksiw. Kundi man, nauso naman kay ito, halo. Itong inapod na bihon na binubuan ng sarong kuwit na kuyan, dinuguan. Mga pagkakanabarato, 10 pesos lang or 15, basog ka na. Ay yaon niyang kato dyan sa likuran kang kuyan, Igualdad. Igwa pa kay ito ng Robertson Department Store. Ay ang mga sales lady na gagayo na, ay siyempre nagtitipid man sa sweldo. Pag oras na ng pangurod to, madyara na yan sa halo. Una mo kayan mga misbikulan dyan, nagagayo na. Nagpuputi na kan legs. Nakatirinog yan dyan sa may likod kang bitsara, sigan na karkang kiyaning halo, maluto saka sarong kuwit na dinuguan, ay 10 pesos lang. Ay siyempre matipid-tipid man, taba kung managayang halang kaunsildo. Barasog na sila kayan, maski pang niya kami magtirindog abot alas 8 banggi, barasog na niya kami kayan. Yan natatandaan ng mga pagkakansanaga, mga halo. Edelweiss Allianza Santana.
meet only in time to see me again. Oh, oh. What can I do? 'Cause I'm feeling blue. I can't choose, it's too much to lose. My love's too strong. Wow, baby, you see what come back to me, but it can't go wrong. That is bad. I bet I feel so sad. It's time, it's time. I bet I found peace of mind. Oh, oh. What can I do? 'Cause I'm feeling blue. I can't choose, there's still much to lose. My love's too strong. Wow, maybe you see what come back to me, but I can't go wrong. Black is black. I want my baby back. It's gray, it's gray. I think she went away. Oh, oh. What can I do? 'Cause Sabi pala ni Tess Gomez Gallardo, day ko da malingawan na griton ang sayang pinsan. Sa kuyang parantabay dyan sa Germany, si Franz Bars. Ay parati ko man talagang gigrito niyan ta mabuot sa kuya yan. Nagpasalamat nga ni Dapalanta na hiling ko ang video niyang nagbabaylisa sa kuyang pinapatugtog. Aram mo kaya bagang yan, igwaning live streaming. Nadadawang kita maski sa na party kan ginaban. Mantang nagdadawang siya sa kuya, piling nagpapabideo sa akin niya na pigbabayli niya si tugtog ko. Ay appreciated ko itong maray, kaya ako nagantabay katabay dyan amigang Franz Bar sa Germany. Ako nga ni sinaog makang ginibumot tinatawanan mo ning importance ang sa kuyang programang gasino naman ang sarong pobreng arog ko na pigdadaw ni sarong milyonarya sa Germany. Kaya salamat na lang sa imo, Franz Bars, na pag nagpuli ka digdi, sana magkahirlingan kita, magkakurumustahan kita. Ito nga may tugang man nga ni ko dyan, kundi di pa nakakapuli, takot man naman ito sa COVID. Masakit man talaga magparabiribiyay mo niyan na may COVID sa kinaban. Ako nga ni nagpapasalamat na confirm ko na kasunmang paghapon. Ang duwa ko pong padangat na apo na edad 7 sa gulwalo, kay banan ang daddy ninda, sa kuyang aki ang daddy, ay nakaabot na sa inda, sinabat na kansay ng mami sa airport duman sa UAE. Ay nagyan na kuning pagmati, si apo kong nagdarakula sa muya, nahiling ko kay banan ang sa indang ina, nakasakay na sa papuli na sa aruninda. Ay halawig si Biyay. Sabi nga ni Dumas kanaki ko, mapay ringalo po nga kami pa, rugado. Pag-ali sa Ligaspi, sakay sindang udto, abot sa Manila. Pag abot sa Manila, syempre nag-check-in sa hotel. Pag alas 2 nin magaw, larga naman sila pasirin sa airport, tama check-in sinda, tama biyay sinda at 7 o'clock pasirin sa UAE. Nag-abot sa UAE, mga alas 4 nin paghapon, nag-swab test muna si aki ko. Pagkatapos immigration, pagluwas, sinabat na kan mami, nagkairibanan. Niya ako salamat na naging marayman ang biyahe ninda, pasirin duman sa UAE. Kaya dyan, Franz Vargas, salamat na lang. Sabi pati sa kuya ni Tess, pabayaan mo nga, Papa Bert, na naaraman nga ni pinsan. Naikapalan medyo parpasloon sa dark chocolate. Nga ko iyo. Ay mapadara nga ya, pag utro nga mapadara, papadarang ka nga dyan yung dark chocolate ni Franz Vargas. Ginaganaan ako kaya. Dahil lang makangan at medyo may nataman inuwan. Pero masira mo na marian na dark chocolate. Tell your friends just what a fool I've been, and laugh and joke about
tell my fingertips they won't be reaching out for you no more. Don't tell my heart, my achy, breaky heart, I just don't think he'd understand. And if you tell my heart, my achy, breaky heart, he might blow up and kill this man. You can tell your mom I moved to Arkansas. You can tell your dog to bite my leg. Or tell your brother Cliff, whose fist can tell my lip, he never really liked me anyway. Or tell your Aunt Louise, tell anything you please, myself already knows I'm not okay. Or you can tell my eyes to watch out for my mind, it might be walking out on me today. But don't tell my heart, my achy, breaky heart, I just don't think you'd understand. And if you tell my heart, my achy, breaky heart, he might blow up and kill this man. Don't tell my heart, my achy, breaky heart, I just don't think he'd understand. And if you tell my heart, my achy, breaky heart, he might blow up and kill his man. Don't tell my heart, my achy, breaky heart, I just don't think he'd understand. And if you tell my heart, my achy, breaky heart, he might blow up and kill this man. Siguro dapat magpasalamat man kita mga Pilipino ninulimas sa pinapailing na ibang approach ni Presidente Duterte ngunya sa problema po sa Pilipinas. Inibaga kasi Presidente Duterte katong magtukaw siya. Panuning ka bakong kamurawayan tang kamurawayan garo kalangitan yan ay kararawayan. Itong pararaway na maray na presidente na ang mga Pilipino naninibago ano nang yung nguso ngayon kayan. Pati si Obama kato presidente ka ng Amerika, pig tatabuga. Ay ingon niya ng mga nagpurpundo na. Pakatapos kasubanggi ay kasudma, pinagsugo niya ang staff ang mga empleyado kang Malacanang mag-organize daw ngayak kamo nin garo prayer meeting. Itong garo kita magparangaji man lamang digdi sa laog kang Malacanang. Kaya may inapo duman na interfaith, but sabiyon, grupo-grupo ni man iba-ibang relihiyon sa laog kang Malacanang, nagkaigwaning programa na mahingigibon magparangaji lang na mahalin na po ang problema kang Pilipinas. Di nagparangaji inot ang problema sa COVID na ini mahali na, pinangaji sa Diyos. Kung ano man na sa imong Diyos na ini mahali na, matunaw na, magkasaro na mga Pilipino, mamuhay na kita ng normal, mapakaray na po ang ekonomiya. And pagkatapos yan, hindi nagpangadyi man si Presidente Duterte, pagkatapos nagtaram. Ang pangadyiong ko nga iyon na matapos na ang pandemya ngayang ini, mali ng karibukan sa Pilipinas, magnormal na ang buhay, nagturo man dapat ang luha ni Presidente Duterte. Di welcome tayo na pagbabagong yan na ngunyan po ang presidente ng Pilipinas nagdudulok na sa pangadyion bilang sarong kusog na armas para mahali po ang pandemya ining karautan na darakan COVID-19.
Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Me preguntan que por qué eres mi cachito, y yo siento muy bonito al responder que por qué eres de mi vida un pedacito, a que quiero como a nadie de querer. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Cachito, cachito mío, tú eres el amorcito de mamá. Cachito, cachito mío, tú eres el amorcito de mamá. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. A tu lado yo no sé lo que es tristeza, y las horas se me pasan sin sentir. Tú me miras y yo puedo la cabeza, y lo único que puedo es repetir. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Amigo, amiga, sigue sana, avante. Sige sana, basta happy. Tawa kita over beauty. Isipunta na kita maswerte. Tana abuta aidan na adi. Sige sana, basta happy. Tawa kita over beauty. Isipunta na kita maswerte. Tana abuta aidan na adi. Di na kita magpangareklamo. Taaidan di na mababago. Dapat permisan ng positibo. Pag nag-adik, ma-inlove sa payo. Sige sana, basta happy. Tawa kita over 50. Isipunta na kita maswerte. Tanaabot na aidad na adik. Kinmakulo akasukasuan. Di mangalas tarayo mabahoy kan. Paapulas o kaya ipakukag. Langray baga lalo na pinsaranga. Di magparamot lang sa kamagmurot. Taabuway kunong malaka alukot. Kanos ka ang ukila ka turundot. Maray pa magikit-ikit kalubot. Sige sana, basta happy. Tawa kita over 50. Isipunta na kitang maswerte. Tanaabot na aidad na adik. Pag
pagliagi. Grabe ang kaugmaan ni Estilita Kamba sa tugtog na yan, hay. Meron niya ako napapabailing maray. Over 50. Maoy ka na Good morning po, Al Maestrado po, Adi. Pwede pakiplay mo, God please hear my prayer. Taga Iriga kaya ini. Nakamonitor po kami digdi sa San Nicolas, Iriga City, si Al Maestrado. Oy, Al, pakikumusta mo man daw ako dyan, kung bistahan mo dyan sa San Nicolas, ang friend ko, na dahil kumarama kung nagpuli na siya, tapos siya nagtatrabaho sa US, NARS, baka niya ako nag-retire na dyan si Kalin De Lima Tino. Mga family Tino, family Tino. Si Kalin, mabuot kong amiga na aloy dumas sa Amerika. Siyempre, mapuli naman yan dyan sa San Nicolas Iriga pag retire na. Ay pakipaabot mo na lang sa kuyang pangungumusta, dyan sa San Nicolas sa Iriga. Maistoryaman akong kadikit tungkol mas sa kuyang pampamilyang istorya. I-share ko sa naman ini bilang ama. Di magsabing duran na naglarga si mga apo ko kaso sa rong aldaw pig ko kan ama. Ang ama po, iyan ang aki ko, yan si Christian. And ang magbiyay ka sa taon ng pandemya, difficile pala na marayi. Dahil kung mag-positive ka sa ng mga test, dahil ka na makakalaog. Ay, paano ta may darakang din duwang aki? Kung nag-istrikto nga sa UAE, nag-istrikto nga sa Manila, nag-quarantine niya 10 aldaw sa Manila. Tinios niya ang quarantine, makuha niya lang ang duwang akita sa laong ning 8 taon. Puntang Iraki yan, de panindan na kaibanan. Sabi sa kuya, Papa, panahon naman nga na ang mga aki may makaiba mo yan, di siyempre mapungaw. Pero dapat man talaga niya akong kaibanan nindo. Pero niya ako mabiyay ka sa tao kaning pandemya, grabe ang protokol. Titiusong ko nga, Papa, takong di nga ako mabiyay, no rin may pa makakaibanan mga aki mi. Ay sa tao kan pagtiner niya sa Pilipinas, nagdeklara ang UAE ning pagbawal man maglaog duman. Ay maliligis niya akong biyay kan aki ko pa na medyo makaluma na kulang na lang sa Mansawang tong ito Labadami, labadan na yan with Surf Bar Blossom Fresh. Nakakaputi, mabula at mabango sa wais na presyo. Babareta, Surf Babareta, ang wais choice. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural na pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby Pasteco, Plemex Lagabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex lagundi for kids na! Basta lagundi, Plemex! Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo may asenso pa. Cabral Bicolan Supermart, wala nang ibang presyong mas bababa pa. Catherine here! Umaapela ako sa inyo to wash your hands with Lifebuoy or any soap for at least 20 seconds. Mag-mask at mag-social distancing ng at least 1 meter. Ang proteksyon ng bawat isa ay nasa kamay natin. Lifebuoy, naghugas ka na ba ng kamay? Wash hands regularly with new Lifebuoy now in the Philippines. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Kanya po, hindi yung panan. Ako po na nagtatasa rin po ang ang lugo ko, high blood po ako. Masakit ang bato ko, saka nahihilo po ako. Itong rayuma ko, ang tuhod ko, tumasakit po, saka itong balakang ko. Pero alam mo po, Sir James, ngayon nakainom na ako, nawala na po yung nararamdaman kong sakit ng balakang ko po. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Okay FM. Gusto
ko, okay ka. Bert de los Mantares sa Alkalde sa Kusina. Sa tuwing oras ngunyan na 20 minutos antes alas 12. Pag alas 12 kita mo mairibanan sa pagbabaretang alas 12. Congratulate sa iba pang mensahe man sa tuya. Ay kulibat ko palan igwaning sarong sikat na parakanta na nagtalikod na sa Kilaban. In fact, papatugtugong ko ang sayang sonata. Siya po si BJ Thomas. Siya nagkantakan Raindrops Keep Falling on My Head. Ang detalye kaya sa tiyan na pagbabareta talaga patanugon talong sa iyang sonata. Kaya ini pong pinasikat ni BJ Thomas. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, and they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. He's sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, and they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to greet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Everyone considered him the coward of the county. Never stood one single time to prove the county wrong. His mama called him Tommy, but folks just called him Yellow. Something always told me they were reading Tommy wrong. Now, he was only 10 years old. Daddy died in prison, and I took care of Tommy, 'cause he was my brother's son. I still recall the final words my brother said to Tommy: "Son, my life is over, but yours has just begun. Promise me, son, not to do the things I've done. Walk away from trouble if you can. Now it don't mean you're weak if you turn the other cheek. And I hope you're old enough to understand
Son, you don't have to fight to be a man. There's someone for everyone. Tommy's love was Becky. In her arms he didn't have to prove he was a man. One day while he was working, the Gatlin boys came calling. They took turns at Becky, and there were 3 of them. Tommy opened up the door, saw his Becky crying. The torn dress, the shattered look was more than he could stand. He reached above the fireplace, took down his daddy's picture. As the tears fell on his daddy's face, I heard these words again. Promise me, son, not to do the things I've done. Walk away from trouble if you can. Now it don't mean you're weak if you turn the other cheek. I hope you're old enough to understand. Son, you don't have to fight to be a man. The Gatlin boys just laughed at him when he walked into the bar room. One of them got up and met him halfway across the floor. Tommy turned around, they said, "Hey, look, old Yella's leaving." You could have heard a pin drop. Tommy stopped and locked the door. 20 years of crawling was bottled up inside him. He wasn't holding nothing back, he let him have it all. Tommy left the barroom, not a Gatlin boy was standing. He said this once for Becky as he watched the last one fall. I heard him say, "I promised you, Dad, not to do the things you've done. I'll walk away from trouble when I can. Now please don't think I'm weak, I couldn't turn the other cheek. Papa, I sure hope you understand. Sometimes you gotta fight when you're a man." Everyone considered him the coward of the county. Jean, Jean, roses are red. All the leaves have gone green, and the clouds are so low you can touch them, and so come out to the meadow, Jean. Jean, Jean, you're young and alive. Come out of your half-dream, and run, if you will, to the top of the hill. Open your arms, Bonnie Jean, till the sheep in the valley come home my way, till the stars fall around me and find me alone. When the sun comes a-singing, I'll still be waiting for Jean, Jean. Roses are red, and all of the leaves have gone green, while the hills are ablaze with the moon's
yellow haze. Come into my arms, Bonnie Jean. Jean, you're young and alive. Come out of your half dream, and run, if you will, to the top of the hill. Come into my arms. Pinapabutang humaning maugmang pagantabay dyan sa Himaaw Pili si Cesar Lumabe. Cesar Lumabe and family sa Himaaw Pili. And ngunyan aldaw nagpunpuan kadikit na adjustment sa programa dahil pag 5:30 up to 6:45 nin aga ang sulong nagbabareta yu si Jeffrey Pasubilyo. Pag 6:45 abot alas 7 manin aga yu ang ano daw banwaan ni Ervin Borja. Alas 7 abot man alas 7:30 pagbabareta yang kay banan si Ron Enon. Siyempre man pag 7:30 abot man 8 abot alas 9, 7:30 to 9 o'clock. Iyo ang riding in tandem, Irvin Borja and si Boy Agtao, Eric Dulong. 9 to 10:30 ang bangon na banwaan, si Ron Enon, sirman si Jeffrey Pasubilyo. Kasi ma'am pag 10:30 abot 12 ang alkalde sa kusina sa inyong lingkod. Alas 12 abot alas 12:30, iuman ang baretang alas 12. Nagpunpo yan, ngunyan na aldaw 31 kan Mayo. As long as you live, someone who loves you tender like I do. You'll never find, no matter where you search, someone who cares about you the way I do. Oh, I'm not bragging on myself, baby, but I'm the one who loves you, and there's no one else, no one else. Someone to understand you like I'll never find. The rhythm, the rhyme, all the magic we shared, just us two. Oh, I'm not trying to make you stay, baby, but I know somehow, someday, some way you are. You're gonna miss my loving. You're gonna miss my loving. You're gonna miss my love. Oh, late in the midnight hour, baby, when it's cold outside, you're gonna miss my love. You'll never find another love like mine, someone who needs you like I do. You'll never see
keep searching and searching.